Kevin Taylor, you are no free masem respect yourself. Ebre ye nin kaso. Sabino ebe free so. Na monkai se dachibi ewo honom. Adai. Entigana no obiase ontiase, obiase ontwe, obiada ne fireman. Osiani cocoa farmer, Osiani abe clash with Kevin Taylor. After the Kevin Taylor be natem. Eva cocoa ntumu ayese ba ya. Kuwe kwa fani anye hono. Kevin Taylor be di Osiani atem. Sa den Osiani air complaining. Oda say, na numu no. Ana Osiani si there be Kevin Taylor o muro ni paso. Onye ni pants neme. Osiani aba kebi a Kevin Kobedi Taylor. O media so ma apai. Aha Penyah block media. Me so say any dem. Obe like video no da ma subscribe button snap back click notification icon for latest update. Na ba kire wa adwe dia ma me e wo comment section. Me so baso. No a video mo for so anya bi ahwe. Ejenye nim the biggest scam in the history of Ghana. Eye Koko aya tumo this year. Because entumo ba no ye nya hinje se Koko ye betumo no obi ani agi bose. Some na me bose ko me start cry e ko to asase. Ananka me be start adua Koko bi se Koko ntumo be ba cause e be ko 60 million. Yankoti a Koko no fragadam fragadam kesia ebu no movie from 31 million equal 32.2 million. I say ya too just 1.280 eno ma Koko akwafo no be able full ye kwen wa o John Mahama de ayemi eye mam Koko ya fi be sima so Mahama ntime yanton mam ntumpo na manyaton de botu Koko ma okwenyi manya bi me de to me be ni school fees. Well, what to my only 2 and a Ghana. Obia to my hand him, I was a bottle on 70 million. 70 only 1.8 to say 1.6. A quaffo, Mahama, my debay, a quaffo, a crayasini. Mahama, the bay soon. The make doctor to force and say, on pay foundation be no one doctor to forcing foundation. Now, so I doctor to forcing foundation. No. Koko bag bi a metie bia no me yi 120 cedi 75 pesos abeno de tia mane hu say without say 128 cedis 75 pesos no yengu ye betrance it what you want foundation no every Koko bag bi a metie bia no me donate 128 cedis 75 pesos aman foundation na amane hu say 128 cedis 75 pesos no free me Koko bag so a mingu Enti ma Osiani kra de ni bu fi makotiti ni Koko kra tugu ye Wo me catch ra wo ne senka wo kunu ni mi anka wo pe wo boyfriend ni mi anka wo pe wo sa maami we wo me wale wo ba wase ni mi anka wo pe wa kunta wo nua ni mi anka wo pe wo enya mi kunu wo enya mi girl wo enya mi ofase enti na wani breme no eyensemhunu ana wudie no enye se wani breme a anka wo mfa comment basabasa ema mi video ase emedi matam every day threatening eba me so sa video na me ye no wo hwani me kasa free Jubilee House wo hwani me ye commander me ye national security hweyie me ye be chew ye beye wo sei wo kasa anye me come kira wo nese me ma no so me ni fie me ni car me ni agapade ensene chairman untumi MPP chairman Kumasi me mo branch no hwe kwayi a mode ne fa so agrada mi wosika madi yie masifie e cha agrada ekwan a mode na fa so dia mo ye chairman untumi no me de ene enye che na mo be hye me condemn me ne me mana ye tata aso nsia no ye nyina mo be hye ye Osiani ke kan kwaso asem eyensemu na wo ka no tie sa video we yie dia mu be ye mi bia mo nya mi lumba se efie chi ni abofono afa dia Osiani mi wu a nasa ye te Ghana ha ana nipa di matam twa madapa se me ye MPP ni me ye campaign edema MPP enti campaign na me ye num ana His Excellency John Mahama ka se na nado eye kromfo wa wia Ghanafo na wono dia wo ba obeto Koko bag 75 million ana me resign free MPP eba NDC ana me to aba ema John Mahama nun tree ana me poza edigu Koko so enso me se sanso na me de gu Koko na se said ye be ya anonomo masie ma kire niema bebre adisua bebre wo social media ye ntimi anyima ya afedie ye di matam wo bia wo se wo beto Koko 75 million
ye hwe ni mu sema ye 75 50 million krawa ma ye just 200 Ghana cedis 2 million went me afa nka koko ho anim guase council of state for no empanimfo na wudom gu plaster half so no me papa me wo fa me nua ne wo mo anka me pɛ me de be ho ho awo mo enti wo mo antufo se wudi nsuo agina wanum akasa anam kam your follower enso so wo gensi Mahama me comment ubiem me like ubiem me show video biem I don't care yen kan no kre dollar kofem wa me dollar na midie dollar gumifie dollar egumifie dollar kofem a mo bompa ye se dollar be kofem sidi nkosoro ye de dollar na to koko what shakua fobo what promise ye threatening ba me so mo pa me ache me nam we me nko na me kwafuom me nkwa e ye risky I don't care lumba se wo fiachi eni aboforo wo ye de obetumi ne bra so ane wokọ lumba won koi afedia mabra mo dia mo pa mo nyame mi wosika anu onyam echeche mai wuntumi e de na mo amfa anya no na me kwahye mpanyini hia ni kurasi ni bi bate seme mo chimitum mo hime mo kumia na mo ayade koko mo di kodi sika twikiridie mo di koko kodi why dare you me ame brano awurade nyame why dare you ade 200 Ghana cedis anuru we de tukoko mu mo tuateme me kwaka mo tuateme mo meche me mo nkume dia mo pa no mo nya ya bre akuafo ya bre e nkwasasa ya bre Akuafo di bi estadi do mko akuafo kwa mangalamse for so betu galamse what I said in all the farm. Look at the pods, it have been sold. All these have been sold to the Galamsees. Look. Allegedly 35,000 for an acre. 35,000. And they've already started the mining. Look, all this cocoa are going waste. It's serious, oh. It's serious. They've sold all this land. All this land have been sold. All the cocoa farm. Well, correct. Very rich, fertile soil. And the water. Cocoa na wa hanya o mato ni nyina. Ina mo hwedo a cocoa na so. na ebi mo sahwifo no eburu Mahama nua nyina Ya se ebo na aban ne dia mai no wa bedaadai wa twa ye ntro tisi ye hia ha ne ye ba be bonu dua edua ye ba be bonu no so no enye dua ye bonu se aya agoro ye bonu dua ma na hu se edua na eche no kopem se wodi sika ne bi beto so ama ni bohye na o hye no abam se sa bohye na o hye no sa mamudua ene ni dua abono ensanie na akokomi se 6,000 na amadia ene omanpanhini hwe kokoo di aye walanti butubu aye dendenden ena okoto se kan ento adure di kokoo so to ento hwe di kokoo aye ehu se prarara hwe akate di aye kokoo ye mere wafo nketesia aye tu ehu se be eku adwuma mo hwe di aban ne di adiye aban di odi adiye diye udi abone e de ba betu dwa no kopim se obato kokoo nu mu no se wantum wo obohye na wo hye ne dia ende na asamafu e mumla o ye na nanu samafu e mon kan ho abana daadai wadada so obema ye 6,500 sa 6,500 no so abana fa amaye enti wonto se ye benya sa sika no se ode madia ende aban wo ho totoro to wo ho firi
na video no osuani po eyeye no osuani eyeye no eno na Kevin Taylor hwe na Kevin say what entumu amu deserve na ba ne de amamo aba na bo modern wa ya de because dollars what ya ba from but aba ne tima tu kokko mu dia munya ajimi no na mun kama no ntum ara say na nsen etu kokko bom na omakofo ofu ibi da nwurem say efro osua ofu ibi da nwurem ya ndiase ye betwetwa kokko ka osanka metose kan brew na wotwetwa kokko di egu wi a na onyonko kueni abefa wo yira kodi no abuofunu omakofa kusie bi da nwurem ai kase kokko no ntiase elo enam se na nka so kraye ne to se kan brew na wotwetwa kokko ni na tugu uwia na do wano na ayese boto na kopem ban Mojin says atete politics Jimmy politics no and then ebesesa Ghana for adwene no this is what Ghanaians are looking at and so when I Kevin Taylor ka to osuani ene kokko akuafo na omubuafuo na eno no ene osuani say Kevin Taylor menya bayila birwadwo Debi Kevin Taylor menya bayila birwadwo say da obetimi afo afofra ko bi aso na mimi osuani de o de ba me so a ebeche winsem e de sia no ate Kevin Taylor because osuani abeke kan bi de atre Kevin Taylor osuani TikTok 97 official enche bia ana His Excellency John Mahama edi kokko bo bi baaye ana me ye video fa ho na metete kokko no etugu mantwa bia no mante de mereye metete de abere mi wie ye no makobo akoton adi sa video no afa ewiasi nyina wo bia e kire na adwene e de fa ho na enam sa video wono ho no ete se eda ho apai kutere bia atimi wura mu bi enkwai dwo anusini bia etimi sabinom enti enam sa video ni ho ama wono no a wonwene ne ho Kevin Taylor wodidi wotumfo atem twete na nado no enso edena no abatum anusini enkwayadwo enti wo sabi ede anom me followers almost 20,000 afreme aka kire me say ma menye video a etisa no ma menye biem efa politics ho me nkasa enfa politics ho because me followers no ebi MPP NDC CPP me ankasa so me a 40 member me tuma ba ko ba bia me followers no ama me song warning wo Kevin Taylor ka kire me say wo fui kusie se otwitwa kokko ni tugu wi a wo bi be fa wo yere wo beye ni sei ya wo bintimi nyisika emfa ne banko school se wo nkosua de na ne somla mfa so ma wo man no ni wo be ka sa ansam no me de Kevin Taylor video na wo ye ya no e beto so momontie wo bi nso so kwatena S2 TV anase S4 TV so e ka se mi hwe mi hu yie na wo bi nyame a wo be kumi wo be tumi tuo wo be yem sei wo gusu a wo ka sa asem no na wo say ka national security ana BNI for ekofa ne dadaada Ghana politics mi yi mi hu free mu mi mfa mi hu kowuram adwuma na me ye nti no eni kwa sa me de mi hu wura Ghana politics mu nemom wo mampanyine His Excellency John Mahama wadi akonwa ni bi pen post bia wadi bi pen wo saba biem ana papa no ni mu se ba wo mia antimi anche dollar wa ma dollar kwasoro ana wo share ya bose wo no ne obete dollar ne so enti na wuni mi se wote dollar ne so na kokko obo be kofam eni kwai se wo bete dollar so ama kokko obo akofam dia na nka wo de tu ye trim se wo beto no 65 million na woni wo ba frafo mu ba na mu duru di enwunu wo na wo hye akora no da bia wo hye no na da ko wan hye no a onsu eyo mampanyina nu masam ana mde kan saa no na omampanyini His Excellency John Mahama mi ma wati ase se enkrofo bia bawura wa bainum te se Kevin Taylor wodi nani aba ne ho asafo hene edi Ghana mpanimfo atam na me die mani atam koye video keka mo ka kire me se mo bekume mo bebo mituo ye taw 24/7
kabi mami kabi ntwa mu enti na mo ka bi se na na de yakronfo wa wie kuafo wo tokoko 31 million wo de beko 65 million kabi mami kabi ntwa mu enti wo breso no se atwam ana me koka bi dia enyaminim ade na mbebo mi to onwura makume namom His Excellency John Mahama boni ni tirim na nkrofo bi aka ne ho no se mo anhwe yi a de mo ya no ebre ye ni nkaso sabai no ebefiri so na monkai se daachi bi ewo honom adai wo suani ma adai a wo Kevin Taylor aka chem se mi ye kusie mi ye wo fui wo e wo se nka wo tose kan bre me na mi twitwa kokko nwia ni tuguo wo hwe video mi twitwa nwia no meti bunu eye dia bere wo ko America UK akuafo nyina de wo mafom aduane ba ne wo mabɔ balia ne wo ma ye demonstration wedi atam atu kwai wo ko ye no anko hunu saade ni bi saade no wanko anko hunu bi Kevin Taylor jiwanu free masam num respect yourself jiwanu free masam num me manko school da mansua de da fa ne sema jimi na nka me maame mi nya maame ne papa edi mi ko school te sadia wu ko school no ana nkensem a wo ka fa wotumfo ho na naado ho no mi tumi aka anka mabusuafo be pome efi se madwene no kama didam wom kama didam e wo madwene mu Kevin Taylor emfa wani mo ho asafo hene saa o na boana no wa woni di ntwasuo mumientie nsem a Kevin Taylor ka ye no tie yie tie saa asem no na nsen etu kokko buom na omakofo ofui bi da nwurem tie afro osue ofui bi da nwurem ya ndi ase ye betwa kokko ka o senka metose kan brewo na wotwa kokko di egu wia na onyonko kuani abefa wo yira kodi no abuofunu omakofa kusie bi da nwurem ai kase kokko no ti ase enam se na nka so kraye na yetose kan brewo na wotwa kokko ni nyina tugu uwia na do wano na ayese boto na kopem ban Mojo says atete politics, Jimmy politics, no, and then ebesisa Ghana for Ageni. No, this is what Ghanaians are looking at, and Obia. Ubet matira wadwe amame. Ewo comment section. Penyah Block Media. Accra.